Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Arceli. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Jak ninamnama. Ama kaadite. Ngem gapo iti aramid ko. Dandaninak pinanawan ti asawa. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Arceli. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Gatangam kit din dahi ti lako kakarpet. Uray to gives mon, batch. Unay kalakit din ay Arceli. Naggagit kalaunay nga aglako. Katawan pa imat pamilyam. Di ka pa imat nakiasawa. Apay nga min aday tati pa kasi kuram ay, batch. Alan gatanga mon day to'y, tapno makalako akmet. Ay, babawi ko na nang ibaga iti address ko kan ka. O may naklagayam lakwan. Sana bali taka sa pula mo day to'y. Nalaman langin. Ngem, ti kagudwa pa lang ti bayada ka. May munto man ang singeran ti kagudwa. Wan ka di, batch. Awan parikot. Soft drink mo man gayon. Mabit lang Nakaadukan sakit di Adamot ten abasit. Oy, ato iti soft drinks mo. Agyaman na. Ato iti bayad ko. Itugtugaw ko man pa diti ta aginanaak pa'y. Ay katun No apay kat nga min adi ka makiasawa tapno da katulungam. Mabalin ka dimot asyak ti agaram. Kasanumat nga min nga da agaram ken ka. Kat kastamat ti itsuram. Nakakalugong ka itinalawa. San nagparang ti pintas mo. No sa anak mat nga kalugong itinalawa. Madadang matirupak iti init. Ammong mat nga agisursor iti komporme ti pagsapula. Sa bagay Imbagkan ka tasaan ka nga agab-abang iti pwestong. Nga makabannog mat ti magmag na akanayon. Sana balikan ka tado ti am mo malakwam iti kumporme alakom. Kasta talaga gayam. Anos laang tapno agbiag tayo. Ay, adagayam lakom magic pillow. Awan awit ko ita. Inton bigatan. Taidagas ko masapad ditoy. Alaman nga rod. Tapno saan nga isupay agat gatangan ni Jetown. Mano ka di ayati ka sa pulang? Uray duwalaan. Ala nga rodan. Tayalaan ka inton bigat. Nay, adda kamot gaya mo nanak ko. Aginanakan tamangan tayon taon. Sige nanang, agbuyak pa iti TV. Kumusta mo ti trabaho? Ayos lang nanang. Sakto lang ti birok ko. No apay nga mi nakaykayat mo ti agisursur iti lakom. Nagrigat at trabaho. Adumot di ta ti master kan at trabaho. Dahito mat nga minan, tinakairwamak nanang. May mayatan ti kastoy tabos ko ti bagik. Wen ngamanon ti tawen mo. Awan plano makiasawa. Mabalin ka di asyak ti agarom mat nanang. Ay naanak ko, awan makasirpat ken ka iti kasta trabaho. No adda ipaitid dos para kanya, sumangpet kat sumangpet tulat ta. Uray saan ko abirbiruken nanang. Sa bagay mutkit di Naimbag abigat mo, miss. Sino ka? Kaanak-anak ti karubayo, miss. Baunak man nga agaik dito'y batog ti paraangan da. Tani, nasamak nga minan. Mabalin apakidalos mo matan to'y batog mi. Itid ko titangdan mo, inton malpas mo agaikan. Uray libre latan, miss. Ay saan Basta itid ko ti bayad, inton magaikam. Diyak nga rudon gaikan, no ibagam atangdanan nak, miss. Anya? Ngamno ko nam alibre. Isu gaikak. Sa bali ka mat a klase ti tao anya. Apay, mano aya ti tawin mo. Manang ko nam
Saan ka amis dita? Ah? 20-40 taon kon, miss. Manang ko nam kanya, ta 31 kon. Ha? Saan mat amadlaw? Kaslag katawanan talaang mat. Nani Jomar, ing kasangwen. Ay natatang, jakayat. Apay ngamin apinaunag yu. Kakaisuna nga dagaram kan ka. Ngam agpakipot kakit dain. Mat nagkantaw ni ti kalendaryaw. Ngam agpili-pili kapay laang. Kadno 24 laang titawan ni Jomar. Kahit anya kumangay. Amum kaday. Nakasaok ti anti ni Jomar. Uli lamat gaya man. Saan na nakaadal? Manuupay la kano ti taon na idi na ulila. Nagsusublat dagiti anti na anang kup-kup kan kuana. Kaasimat nga ro tinagbalin abiyag na tatang. Kung napay kit din ni anti na no kayat mo ni Jomar, isom ti makaamu iti pagkasaryaw. Ha? Itultulag daksamat tan tatang. Ay saan matakasta anak ko? Ngamdakkel ti maitulong ken ka ni Jomar iti trabaho ma. Kan kayat kumat ti maadaan iti apaw. Isumaing kakatsangwon ni Jomar. Apay ka diya nagdagulit ka. Apay ka di adinak kayat. Gapo ka di taawan maipannakal ko kan ka. Sa anak anak kaadal, kan sa anak anabaknang. Anya ka di dito ibagbagam. Amom ka di numano at tawan ti baet ta, ha? Anya kumangay. Basit laang mat. At danto pa hindi ta tinaduma, nakarkaro. Ay, di kan tumabay na makikuyog kanya. Pagbainak kumangay. Kan saan mat amadlaw nga inauna ka. Anya asa na madlaw? Madlaw kunto pay nga inauna ak ngam iti sika. No sika ngam no iti sa balay. Saan da amadlaw? Ay, saan kan ngagrason? Basta, saan ka asardengan? Aging gaadinak sumbatan. Damo pay laang ang nakita ka. Kursunada kan. Ha? Ngamin, saan ka akas ka dagiti daduma babae? Anaarte? Uray pa nagbadbado. Simple laang. Saan akas ka dagiti daduma dita? Nagagat ka pa'y. Kaskan ka ti kayat kung agbaling nga asawak? Anya? No kasta, sinong bata mon? Wala na. Maayayo akmat ngaminan kadagiti ibagbagana. Siya kano ti kayat na. Ta simple aklaeng. Kat, kaano nga rod nga iti kasar? Depende latan no anya ti pagtungtungan da. Imbaga ka ni tata nga isulatan ti makisao iti anti ni Jomar. Apay asaan ka anapan nga itapno ang mumat? Mabainak. Isuan ni tatang latan ti imbaon ko ang makisarita. Ti anti na kano ngamin ti makaamo iti magastos. Isuan no anya ti kayat da. Isulatan ti masurot. Makamo da. Sabali ka mo talaga. Imbis ang nagkuyog kayo kumaka ni Jomar. Sayang mo ti aldaw ko nga gisursur iti lako. Itatanalpas ti kasarta. Tulungan kan iti trabaho nga gisursur. Amom ka di ti agmaneho iti motor. Amok tanakasursuro akmat iti addaak ijay probinsya. Ngam, awan la ang lisensyak. Apay ka de? Planok nga ron ti mangirwar iti motor ang maaramat nga gisursur. Ay katsi ka Mangalata nga umaw na iti lisensyam. Pasensyakan Tawan maitulong ko a pinansyal. Ngam, matulungan ka nagtrabaho. Mala nga ron. Agtinulong ta. Ay, makabannog at talaga ti agisursur iti lako. Imbaglakid din, taadda ka akad-kadwak itan. Aginanata pa'y, sa tagluto. Aginanakalatan bakit? Tasya kon ti agluto. Sa anak matuna inabannog. Kayan mabisina kon, iswa siya kon ti agluto. Ala, makamo ka nga rod. No siyak, kayat ko pa'y ti aginana nga umuna. Sige, bakit? Siya kon ti makamaw. Kumusta nga iti batch ko nga danasawa na?
Ay na, nagdakkalagin awak batch. Kan, dakkala katulungak ni Jomar. Ngamin, nagagut. Isupay kat ati para luto. Kan, nalaing agluto. Ay, swerte nga rod anak asawa ah. Wen batch. Saan ko pa'y kiti akayat ididamo taob-ubing nga rod ngam iti siya. Ngam naayayo akadagiti ibagbaga na ngamin. Ay, katrumbong lang mat ngamin na makiasawa kan, batch. Ala mo dati order mo a karpet. Orayin na kunti asawa. Nagyaman na ka. Nakurso na daan ngamin ni bakit ko tiim mo na ngayon lakom. Iso akayat naman ng tigumatang. Yan kasi iti sigod. Tugib slapta. Awan parikot, batch. Si kapay lang ti agisorsor ita. Sana bali, tasanay mo mutan. Agdalusak dito yung balay, kan aglabaak pay. Sige bakit? Siyak pa'y lang nga ron ti agisursor. Agan-anad ka, iti panagman yung home one. Wen, bakit? Agyamanak Aglablaba kamot dito'y paraangan nyo. Saan ka asimurot iti asawam? Saan, nanang? Naurno nga nak iti lalabaan. Kan agdalusak. Kumusta ngay matibiyag ti arda asawa na? Mayat ananang, taadan katulungak. Saan ka kadipay amasikog, anak ko? Saan pa'y madngarod, nanang? Apay ngay. Anya ngay tar-aramidin nyo. Anya mo day tan asaludsudyo. Saan ka ngamin unay ngagbambanog? Ala, wala nanang. Saan kayo kadi amadanagan? No talaga apagayatan ti Diyos amadaan kami ti anak, dumteng tulata. Nangibaga nga aginom ka, ha? Ni bakat mat. Italang mat. Anda ngamin nasabat kong amamhok. Kat nagawis iti inom. Iso da jay, pinagbigya. Inton maminsan. Saan mo nga ulitin ti aginom? Diyak kayat amasursurong ti kasta abisyo. Ala, sorry, bakit? Sana na maulit. Diakon ulitin pa iti uminom. Nasayaat mo't. Tano ulitin pa'y. Diyak amo no anya ti aramidok kan ka. Ala, gusto nga rodan, bakit? Di ka nagungaw. Ay, nakaluto ka ka, day. Saan pa'y? Saan ka di atrabahong ti agluto? Inururay ka, tas si ka ti agluto. Ala, bakit? Mapanak nga rodan agluto. Ay, masadutak man na sumuro iti asawak. Apay nga ta. Kanayo nakmutan nga agsasadot. Ay, adaw mong awag. Hello? Juan, sir. Siyak ti asawa na. Apay? Anya? Sa dino nga ospital? Sige nga rod, sir. Umayak itamot laang. Bye. Ay, nadungpar ka no ti motor ni Jomar. Ay, anya nga tan tinapasamak iti motor. Nadadaol nga ta. Ang mga no nakainom mo ta nag-drive ti loko. Anya tinapasamak, ha? Nakainom ka kadi ang nag-drive? Ayan ti motor. Anya tinapasamak iti motor. Nadadaol ka din? Api, adi ka nagan-anad. Anya ka matan bagay. Imbis ako musta, anak. Saan mat? Tanapat patagpaykan ka ti motor. Imbag kumamat, naawan ti sa bali atawa makangagkan ka. Sapay nagtig sa tingiwat mo. Ibainan na kumamat nga asawam Gapot naman nagbaybay ka. Saan ka di ako nakagan-anad ka? Siyak ti dinong parda, bakat. Katnoan yaman ti dadaal ti motor. Isuda ti agsungbat, kan oray iti pan naka-ospital ko. Tulungan da ko nga, tatang. Nagawit ka no ni Jomar iti probinsyada. Nasaktan sa, gapo iti inaramid ko. Nagtalaw matan. Nay, apay ngamin ay Pinagungtak, idi na disgrasya. Napudot ngamin tulog, kadag ito'y napalpalabas ngal daw, tatang. Tagaya, masikugak. Amo ka di ti asawam amasikug ka. Saan? Ta nagtalaw nga rod. Nagpasugnod. Tatang, mapantayo ko madanunon ti asawa.
Agkidawak iti pamakawan, gaputa nagbaso lang. Apay asinurot nakpailaan. Ay, hanyamot tanday ta damag mo. Sinurot ka ata asawa ka nga rod. Sorry naan niya tinaisawsawang ko. Ay ayat nakadimat laang, Arcel. Unaw, napatagak laan kan ka, gaputa adda maibaon-baon mo. Anyamot tanday ta nga ibagbagam. Diyak ka baulan ama po ka itibiyag ko. Ay ayaten ka, taasawa ka kat nga rod. Pasensya ka no napudot ti ulok kadagiti napalpalabas nga aldaw. Epekto siguro ti panaginaw ko. Anya? Aginaw ka? Wan, isong agawit ka kuman. Apay-pay lang arod ang naggahe ka. Di nakpayla inawagan. Ang mga nudadakas ang mapasamak iti si kumaw. Madanagan ang ngamin. Kunak no panawan na kun. Nagpasugnudak laang. Gaputa kasla napatpatagpay dyan motor mo. Iti siya nga asawam. Saan matakasta? Ngam no kasta tinagawatam. Pasensyaan na kun Alang araw bagat. Agawid tan. Kunaklakit din no panawan na kunti asawak Mr. Longley. Ngem nalakalaang met nga inay-ayong. Tuy pagayam mo, Arceli. Agyaman nakpagayam Arceli iti dayto apakasaritaam. No ammo tayo lakit di ti agsori iti kamali tayo, nalakalaang met apagtungtungan ti amin. Ket saan tayo nga ulitin no anya tinagkamalyan tayo. Buano papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Arceli, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, ganiti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Remy. Manipud probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley. Awagan nak itinagan a Remy. Iti unos tinasurok as nga pulo atawan na panagdenami kinilakay ko. Jak pulos pinagduaduaan iti kinapudno na kanyak. Kas asawa. Tapara kanyak, nilakay ko, ket napudno, iti sinapataan mi, iti nagkasar kami, iti simbaan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Remy, dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Ay, napambanugak iti nagmalmalam iti opisina. Kaya't kunti agina na, into makasangpad tayo di balay. Ay, kita man dayta. Nabambanog ka ako na. Ngam dinagasnak pay lang amin ija opisina mi. Kat, anya nga rod nga anusan ka adagasan ija opisina yo Nagrigat ti agkumyot nga agawid. Nang runa ita, tanagadot ti estudyante. Idi pay lang amin nga ibagbagak, asurwan nak nga agmaneho. Tapno saan kan amadisturbo amang dagdagas kanyak. Unay kalakit dinaya. Ipapilit mo manin ti kayat. Kasano, no maka-aksidente ka, wano sika ti ma-aksidente, kasano kami a pamilya? Daytan tumat ngamin ti pampanunutan kan. Aksidente adagos. Ay, uray surwan naklako mga agmaneho iti motor. Sana mabalin, saan mo nga ipapilit, ta saan ka apalubusan nga agsursurong agmaneho? Remy, intan na. Nakasagana ka din. Kasano ngay manong. Kat di nakmatlat ta palubusan nila kay kung agsursuro nga agmaneho. Nag-text kayo din namin sa alawas. Ngumayak dito'y balayo.
Tasulwan ka nga agmaneho iti motor. Iso ngay mayak. Wen nga rod, Manong. Ngam idiimbagak kiti kalman. Inungtan nakit din. Mabutang ka no nga ang mga numa-aksidente Kat no nagado di ti agman maneho a babae. Basta amom ti agdrive, kan adda disiplinam. Apay kumangay ang maaksidente ka. Day tamo ti bagbagak kan nila kay ko. Ngam saan nalata kayan? Ita, amo mong ti basic ti panagmaneho iti motor. Ituloy mo intun bigat ti panagsursurong. Wen, Manong? Kat intun masursurong tun ti agmaneho. Mabalin mo ti gumatang iti motor mo ama ibagay kan ka. O sige, Manong. Kat itulod ka ni di balayo. Wen, Manong? Ay, sapay ko ma. Tas anta amasang patan nila kay mo. Problema nga rod. Noan niya ti irason ko kan kuana. Apay apag problema am dayta. Ibagam kan kuana ti pudno. Naglutluto kagaya man, bakit? Sinapa kun ati nagluto, tawan trabaho kita. Makapabisin ti ayam mo day talutluto ama. Madamdamalaang mangan tayon. Ket, anya nga iti inaramid mo dito'y balay. Among lakay, nagpasuro ka ni Manong kong agmotor. Napan kami ijay open field. Sinurwan kat naglaka ka nakasursuro. Anya? Kunakmat ngamin kan ka, nalaka akla nga makasursuro nga agmaneho. Tatalaga nga idipay laakayat ko asursuruan day tabanag. Talaga kaya't nakapagpungtutan na niya? Apay ko mga agungat ka. Libre ti panangisuro kanyak ni Manong ko. Kan, kunana pa'y nga ipilyan nak iti motor ang maibagay kanyak. Saan kanton ang mabannog amang sukon kanyak iti trabaho? Saan ang mabalin nga ag-drive ka? Lakay, apay aya, akasta ka. Di mo kayat ang makasursuro, Gaputa delikado ti agmaneho iti motor. Ngam kayat ko nga rod. Ha! Saan ako namangan dito? Nawanan ako ni Tiganas. Good morning, bayaw. Busy kan sa ditalugan mo Awan bayaw. Kita man ti preno na. Takas lakapsut matan. Kumusta nga bayaw? Mayat lata, bayaw. Ay, may kudagasan ni Remy. Tay tuloy ko asurwan nga agmotor. Bayaw, saan mo ko man asurwan ni bakit ko? Amangan ngamin no maaksidente. Day talauna iti pagdandanagak ang mapasamak. Saan mat siguro ang mapasamak dayta, bayaw? Dagiti nabartak ti kadawyan ang maak-aksidente. Dagiti awan helmet na. Amok bayaw, no apay akayat mo asurwan ni Remy nga agmaneho. Tapno adda gumatang iti ilaklako yu ang motor. Saan matakasta, bayaw? Concern naklaan ka ni Remy. Ano sa kun adagas-dagasan? Iso asaan nyo kuman asurwan? Manong, adda ka matgaya man. Umunag ka at agkape-kapay. Agawid aksalangan. Tapay, saan nak nga ituloy asurwan? Saan na ka nasurwan? Inton matarimaan ko da itilugan. Ada papananta. Sige agawid akon. Ay, Manong, mabitlaang. Saan mo nasingaan? Ada papanan na. Anya timbagbagam kan kuana? Awan ti imbagak adakas. Saan ka laakayat amadangran? Hadyak na tarimaan tilugan bakit? Daskan nga ipan ko i shop. Kita man day ta. No napirdin day ta alugan. Saan ta na makapanaw? Asidaglaang tisap dito'y balay. Apay ka di nga agunget ka manen. Gaputa kayat ko ti makasursuro nga drive. Ngam di mo mat kayat. Dayta ka di manen ti pagapaan ta. Kaano ka di aya amalpas na ito'y nga isyo? Makauman Sayang. Nasurwan na kuman ni Manong ko. No saan mo alinapdan ti plano mi? Mauma akon kan ka Remy ni. Maumakmat kan ka. Saan ta na matuloy arumwar ita? Oh, di na sayaat. Sige, taipan ko ijay shop da ito'y lugan. Auntie Remy! Auntie!
Apay magmagna ka kat nakapudpudot. Ay, mapanak di ta kantina. Gumatangak iti ilutok a pangaldawan mi. Aglogan kan dito yung motor ko, ante. Ta itulod ka dita kantina. Apay, awan ti papanam? Awan, ante. Agjojoy ride lang. Imbag ka man, tamom ti agmotor. Surwan ka, ano kayat mo? Nalakalaang man. Katno day tati pagapapaan mi kanila kay ko. Ay, apay ngay. Umay kakit din, ante. Aglugan kan, tagistoryata man dita kantina. Itulod kan igibalay yung ante. Tapno saan ka magmag na nga agawin. Ay na, agyaman na kaanakan. Apay ako nam nga agap-apa kayo kinila kayo mo. Ipapilit ko ngamin, akayat ko nga agsuro nga agdrive. Uray motor laeng. Ngam di nakit din kayat. No siya, kayat ko ang makasuro ka. Tapno saan na ka nga itultulod. Makapan ka iti kayat mo apapanan. O, kas kanya. Saan ko na masapul akulitan dagiti kakabsat ko. Sabali nga rod ti kapanunutan nila kay ko. Amangan mo't no da sikreto na asaan na akayat ama-amam, ante. Sekreto? Anya ko madayta? Ah, joke ko lang, ante. Ay na, serious mo't adahagosan. Diyak na panunot nga agpayso dayta. Amangan mat no talagang nga adda ilam-lamang na. Sino dyan ang itulod kan ka? Nakamotor mat? Apay, di mo na bigbig. Ni Alice Dayjay. Jay ka anakat. Adan motor na? Adda na. Kat iso ti paglugluganan na asumrag iti trabaho na. Iso asaanan amaladla daw. Pasikat mo't data ka anakam. Anya apasikat mo't nga ibagbaga? Kaya't nakalang apasikatan. Saan ka amaw-awatan? Ala, nagluto kakit din. Tani, mabisinan dagiti ubing. Ne, Ala, ingka nagluto. adda umaw-awag kan ka. Amok, ingka na dyan kusina. Asino aya day ta umaw-awag kan ka? Katrabahwak. Asino? Kita akman? Unay kalaki din aya. Respetaramat at privacy. Kita ko nak. Rumuwarak man lang niya. Adan sa talaga sikreto day taat tao. Remy, bakit? Apay aya. Pagrubrubuatak dagiti ubing ang mapanag-eskwela. Ayan dyan, perfume ko. Perfume mo. Diyak mo, ano ayan na? Nakaparabaw lang dito yung cabinet, idi kalman. Itaawan mo tan. Masapul pay lang amin ay ang agpabanglo ka asumrak iti trabahom. Pati ka di dayta, kat pakibiyangam. Kas kalabarong agpurma. Biro kam kit din ti perfume ko. Ta saan ka makapanaw no awan dayjay. Mapan ko damagan kadagit ubing. Amangan no inay ayam da. Reni, agyaman nagtagimmatang ka itilakok anateng. Ay katuan amok namin apresko dagiti lakom anateng. Umay kan tumanin lakwan Ay katuan Kumusta kayo kanila kay mo? Okay lang. Apay. Nadamag ko laang mat Ala, inakon, tailakok pa'y dagiti nabati anatin ko. Sige, panawan kan, Reni. Sige. Apay akas jay ti dinamag kanyak ni Linda. Anya ti kayat na asawen. Hello, Manong. Hello, ading. Adak diti opisina mi ita. Diyak makaawit taklata nagtudo. Diyak mat maawagan nila kay ko. Mabalin ka di adagasin nak dito eh. Ay katuna, sana balay, paawit akmaten. Urayin naklangan dita. O sige Manong, agyaman na. Nasaya at mat tanagawid kan? Di kagungat No awan ni Manong ko anang dagas kanyak. Saan ka nakaawid ang nagluto iti kanon dagiti ubing. Ta saan ka ang makontak? Nagtegsakmat kan ka amarabyana. Taapay ko maamarabyan ka. Naskan ka di pa nga ipalawag ko ti amin kan ka. Wan
Tanagurayak kan ka itinabayag. Isaganam kiti dagiti gamit ko. Anda seminar mi. Masapa a pumanaw inton bigat. Sa dino ti pagseminaran nyo? Ija Manila, ugpat nga aldaw mi jay. Saan ka manen nga agpanunot iti madi, tasak tinapili ti opisina mi amapan makiseminar. Ay, nasaya at matkanakan. Taim may nakdinagas dito balay. Ang mabalin ka din ay tulod na kun ija opisina. Ay, auntie. Apay, nilakay mo nga eh. Adda ka no seminar da ija Manila. Nasa papimanaw. Kasta ka di? Pampanunutak namin. Ano ag-commutak, maladaw akon ta nag-traffic. Wala, auntie. No da ito yung motor ko ti pagluganan ta, saan ka maladaw? Ay, Alice, isardeng mo man di taigit ti kalsada? Apay, auntie. Jay, kumpare mi akatrabahuan nila kay ko day dyan nakatakder di tagasulinaan. Mapan ko kasarita biit. Ay, wala, auntie. Mabiit lang ta iparking ko da ito yung motor. Pare. Hoy, Mari Remy, si Kamat Gayam. Kumusta ka nga? Ay no, nabayag as anta nagkikita. Wen nga rod. Busy akmat ngamin. Ay, at pagasolina akman? Nakita ka nga rod, pare. Ay, saan nakansa nga intulod ni pare di opisinam ita? Motor magdayta nagluganam. Wen. Ay, saan ka di? Anapan nakiseminar ija Manila? Oh, seminar? Awan mo ti malagip ko a seminar ti opisina. Ay, sa nabale, damagat to intun madamdama. Anya? Ay, malagip kon. Naglive ni pare. Makalawasan jay live na. Kati di dinamag ko. Kasla ko na amapan agbakasyon. Saan na kayo ngayon surot? Awan tinadakdakamat na amapan agbakasyon. Idi pa'y ngamin ang nagpail iti live na. Ang ambay amare, tadamagat iti opisina, nupudno, nga adda pa seminar da. Iawag kuntukan ka intun rabi eh. Anda akon bakit? Ay, hunen. Makabannog jay seminar mi. Inayon mo pa iti bannog ko ang nagmaneho. Kasta? Nabannog ka, lakay? Pirmi Ala, siganti makamo amang yurnos kadagiti gamit ko. Sige. Kaya't kunti aginan na. Aywan kayam. Kumusta nagiti ubing? Nasaya at damat? Ada pasarabo kadakwada. Ada ditabag. Siganti makamo amang ted kadakwada. Ibaga masimang petakon. Sa dino ti papanantaya, auntie. Basta surutan ti imbagakan ka. Saan ka nga agpadpadlaw ka ni uncle mo asursurutan tatilukan na? Isungarod nga adata dito'y liklik ko, Dan. Kita mo, insardeng na jay lugan iti igit ti kalsada. Isardeng kumot nga rod da iti motor, Wala, tasiputak noan niya ti aramidan na. Auntie, adda na po daw a babae asimrek iti lugan na. Kunak tupay kat. Suruten ta kadipay, auntie. Simangpat ka matgaya man. Narabianak, nag-overtime kami. Nag-overtime? Wano nag-date kayo iti babaim? Anya babae nga ibagbagam. Di ka man nagaramid iti istorya. Saan ka anapan nakiseminar? Nagbakasyon kayo iti babaim. Nagsarita kami kan ni kumpare a James. Iso asaan kan ang makapaglibakpay? Anya? Katitay lang, sinurot da ka kan ni Alice. Kat nakita mi nga da babae ang naglugan itilugan mo. Isumat lagayam asanak akayat asuruan nga ag-drive. Tasaan mo akayat amaamwak ti sekretom? Dumaw dawat iti pamakawan kanyak ni lakay ko, Mr. Lonely, ket nagkari nga adaywanan ti babae na.
Balakadan na kuma, noan niya tinasken nga aramidan. To'y pagayam mo, Remy. Pagayam Remy, no si pupudno lakit di ti panagkid daw na iti pamakawan, kan takderan na ti Karina nga isina na ti babae na, panagkunak, awan ti rason tapno saan mo apakawanan. Ikam iti gundaway amang ipanaknek iti panagbalbaliw na. Panunutem ti pamilyayo, nang runa, dagiti anak yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Remy, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo, ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Arigor, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sak negosyante. Daytoy kat gapo ta tinultulungan nak ni misis ko amaadaan iti negosyo. Sa nga pulo atawan ti baet ti edad mi kinibaket ko. May sa ti anak mi. Ta saanen ang mabalin nga aganak pay ni baket ko. Sigod abak nang ti pamilyada. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Rigor. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nasapa ka man ang nagawid ita, lakay? Apay kumadyak masapang nagawid. Anniversary tayo ta, sweetheart. Happy anniversary. Oh, wow. Flowers and chocolates? Kunam siguro na nalipatak ti anniversary ta niya. Kunak narod mo saan mo na malagip. Ag-dinner date ta, sweetheart. Sapay jak nakasagana. Di oray kastamon. Di ka man. Mabiit lang, tayo nakagsukat. Among ka din, apay nga datayo atalo dito'y kanginan a restaurant ita? Obvious mat. Na anibersaryo ka ni Mami. Si Kakit Dimot. Damagang pay laang amin. Ibagbagak laeng. Tane, itay pay ato manalyaw dito'y restaurant ni Jim. Italaan namin na makaumayag dito yung restaurant, Dad. Oray siyak mat. No saan mi pa yung anniversary ka ni Daling. Sa anak pa yung makastrap dito eh. Daddy, Busy ak ngamin iti negosyo. Angam no kayat yo. Di kanayunan tayo timangan dito eh. Anya nga'y teraramidan tayon. Mangan tayo na, Daddy, Mami. Wala. Kaya't mo kadya subuan ka, Mami? Si Kakit Dimot at tao. Saanan? Kapay nga, adi mo kayat. Ay na, nagkurni kayo ado Kastoy kan tumet, inton ma-inlove kan, Jim. Malaksida na pinta sa pangalan. Naimas pa'y timakan dito yung restaurant. Ngun nga rod, Mami. Ay, awanan. Napirdi man ang tidayit kon. Sweetheart, ingkag bayad ang tagawit tayo, tani, rabiin. Ngun ngamin, Daddy, tani. At dapay aramidak nga assignment ko. Ala, umuna kayo na rumar. Urayan dak enjay kotse. Tainak pa'y agbayad. At to the chains mo, sir. Thank you. Mabit man laeng. Kasla mabigbig ka Sige man, no talaga mo't lang ang mabigbig na. Si ka ni Estela, saan ka di? Schoolmate ka, di high school tayo.
Malagip nakpay lagayam, Rigo. Dagita nga isam mo, tinagkrasyak idigan ka. Agtal na ka man. Pudno met, sikati secret love ko idi. Tinak angawon ni tikasta. Tama nga lumain labakan ka. Sige ka. Adada pimintas ka, Estela. Kaslasaan ka bumakbakit. Thank you, Rigor. Ang adupay tinakapila nga agbayad at sumarsarunukan ka. Ha? Aywan kaya man yan. Mabalin ka diha, pakisurat mo dito yung resibok ti cellphone number mo. Sure. Mabit lang tayo surat ko, ha? Awagan na to. Nakaragragsak ka mata nagbayad iti bill. Amok adakkel ti binayadam. Ngam, nakaisam ka lagta. Manulayang mat, Dayjay? Daddy, makatuturo ka kaon. Tartakam ti ag-drive. Wen. Yakat ti junior ko na yan. Dakala talaga gayat ti binayada makinan tayo Di mo kitaan deta resibo. Anya da ito yung cellphone number na nakasurat dito yung resibo. Number di schoolmate ko iti high school iti. Nagkita kami di restaurant. Inalak ti number na, tagkin numasta kami man. Babae ka di, wano lalaki? Daddy Man, ano kumano babae? Ay, bayamo ni Daddy Jim. Uray man pa'y babae dayta. Saan na nga ang selos? Dakkal di pa nagtalakaw kankwana. Sir, tangay awan pa'y customer dito yung computer shop. Mabalin ka di rumuarak pa'y laeng? Sa dino ti papanam? Mapanak lang mga andita turo-turo, sir. Sige. Ay, si Kangay. Pampanunutak pa no sa dino ti kayat ko apanganan. Si kanton ti agbantay dito yung shop no rumarak inton madamdama, ha? Una, sir. Agsinuglat ta. Anya ti mako na, Stella. Awan lugan ko akasken ka. Iso amarigata na ka magbirok iti ibagbagam a computer shop mo. Surutam lang ti ibagbagakan ka. Sigurado ka nga awan agungat no umayak dita shop mo? Sino kumati agungat? Ni Mrs. mo ay. Awan dito ni Mrs. ko. Agmay may sakit dito eh. Kasta ka di? Umay kakit din. Tagkita ta dito yung shop ko. Jack in pagaro. Ako kuam gayam dahito kanayon ko amalablabsan a computer shop. Saan ka nga na makikita dito eh? Computer ti display. Sana dito yung rupak. Sika talaga. Kaya't mo ka dito rumwar ita? Sa dino ti papananta. Sika man, no sa dino ti kaya't mo papananta. Ay, di kagsawi ti kasta. Ngamin, balo Anya? Balo ka? Juan, na-aksidente nila kay ko. Talon at awan tinapalabas. Kasta ka di? Kaya't nasa Juan, I'm available. Adakon, sir. Si kamot ang tirumuar. Nasayat no kasta. O sige, rumuar ta ni Stella. At danda ito'y kadwak nga agbantay dito'y shop. Among ka din no apay aditi lemang alugar tinapilik apangananta? Diyak amuman kan ka. Kaslad da ilam-lam mga ma. Sino kumangay ti ilam mga? Kunakmutan kan ka abalo Awan ka di BF mo? Awan. Ang birbiro kak nga ruwad. Sika talaga. Nangaw ka unay. Ibagbagak lang tipod no. Ay, nagswerte lakit din ti masara ka boyfriend mo aya. Taapay mat anak mo ng tikasta. Siyempre, nagpintas ka. Makaparayaw dagita isam mo. Ulit pa nagkatkatawa mo. Kaslawan problema mo. Sino kumamat ti awan problema na? Amom, kalpasan anatayin nila kay ko. Siyak lang ang ti makakaamo kadag iti talong nga anak ni. Isa nakita na kas kahera iti restaurant. Kastagayan. Sana kas karina ti agbali na single mother. Gabi ti dayta,
nakunak iti bagik nga inton makirelasyonak. Pilyak, jay adda ka ba ilan na? Katuan mo't Narigatan ti mailawan. Saan ka di? Pudno day ta. Mangantan, crush. Crush siya talaga? O sige, awagan ka mo't nga rod iti love. Nagmayata na din gan. 20 order yo, ma'am, sir. Agyaman kami. At nakadipay ka na yunan nga roderyo, sir, ma'am? Awanan, sir. Okay. Ala, mangantan ni Stella. Asus, nimot mam ko day tas mungad. Ay, sapay awan ni Sir Rigo. Ibagak nga tarimwar nga dakadwa na babae. Ni sir mo? Ay, kwa ma'am. Ada ka di dita opisina na? Ay, rimwar ma'am. Napanangan. Kasta ka di? Ni, isumad gaya mo day tas mungad. Sweetheart. Nakita ka kotse man nakaparada. Amok nga da ka. Umay ka kumasukunan, tamangan ta di tarwar. Ay ngamnangan ka matgaya man. Wen, nalpasa ko nanangan. Sige, mapan ko nga rod bisita ang ti best friend ko. Dagasin kanto inton madamdama, taggidan tanto nga agawin. Bye, love you. Bye-bye, love you too. Bye. Ay, oo na yan. Nag-sweet kayo kan ni Mama Sir. Imbagam kadigan ko na nga dakadwa ka rimor. Ay, saan? Nasayat no kasta. Diyak kayat nga damaamuan ni mam mo, ha? Maawatak, sir. Ala, nagsubli ka ni ti trabaho. Uwan, sir. Inton katapusan, at danto na yun ti sweldom. Uy, thank you, sir. Mami, talaga nabsugat nito in sagana masidan tayo, The best talaga. Nusigat ang sagana iti makan. Agyaman anak. Tana-apresyar mo, ting sagana. Ngam ni dadim, kaslasaan anangan. Saan mo't anak sayan ti kanan na? Rigor lakay, nangag mo ka di? Ha? Tiyan niya? Ni daddy talaga. Sika ti mangibaw-bawal iti cellphone dito yung panganan. Sika mo tinaka-cellphone. Kasta ka di? Itay ka pa'y ngamin nga cellphone kat. Saan ka na nakapangan? Katext ko ngamin di kliyente may nagpatarimaan ni ti laptop na. Nalpasa ko na nangan, mami. Panawan kayo dito Tama pa anak di eskwelaan. Sige, oray siya. Kasapulak mo shower. Sige, ibati daklatan dito Mga anak pa Adak dito yung unit ti kotse. Kasta ka di? Wala narigat met. Numatiliwan nak ni Mrs. Adaman-damagan ka, Rigon? Anya day tayo? Istrikto ka din ni Mrs. mo? Wala. Angam, kunamat nga daidan na. Pudno day tayo. Isumat lagayam alimitado lang ti oras mo ang makisarita kanya. Limitado pa ilaan ka di daytoy para kan ka? Amkwa, di kaya ko amin. Jay, adda na anay apanawin mo para kanya. Mabalin ka di nga kita tayo inton bigat. No adda na wayang ang oras mo. Sige, ang kita ta. Saan ako nasumrag iti trabaho? Kita apat tayo ta sakripisyo para kanka. Di ka agdanaga. Siya kundi makaamu amang ted iti sweldom para inton bigat. Nayunak pa ano kayat mo? Rombang lang, Kwarta at talaga di kasapulang. Mala, agkita tangarod inton bigat. Pero laang ti inuman? Daytoy lang nga talaga ti kabalak nga inumay. Nagkapsot ka matan nga ginom. Padasam matag sigarilyo. Ay, saan anak nagsigsigarilyo? Padasam nga ron. Sika talaga. Ado ti masursurom akalukuan kanya, Rigor. Nadlaw ko nga rod dayta. Angam, sigurado at asaan amalugi ti oras mo kanya.
Naragsak ka na yun, no siya, ti kadwam. Oh, napaya nakawag ka, Jim. Dad, agawid ka din. Madamdama pa eh. Napay ka di. Umay na kumasukunan dito pagkadalan. O sige, anya nga oras ti dismissal mo. Mas dawak man kan ka. Sigud mat ani mamim ti awagam amang sukon kan ka. Sikat kayat ko, Daddy. Gaputan da kayat ko pagsaritaan ta. Oh, anya day ta. Malagip mo ka di? Idinapan kay J-Bar? Bar? Anya bar? Awan ti malagip ko abar anapanak. Inawis dagiti barkadak. Katnapan kami nagiinom ijay. Agin inom ka, Jim. Imug ubingan ka pala. Ngam agin inom ka ni ti arak. Sana siya ti issue dito Daddy. Sika, nakita ka ijay. Akadwam jay babae akahera. Jay restaurant ananganan tayo idi kadamami. Huh? Pinalpaliw kayo idi, Dad. Daddy, adda ka di relasyon nyo iti dadya babae? Awan. Apay ko makirelasyon ak iti sabali. Dad, isardang mo na alok mo ni Mami. No di mo kayat nga ibagak kan kuha na tinakita. Anya? Diyak kayat alok mo ni Mami. Kat diyak mo't kayat, ama pirdi ti pamilya tayo. Iso pang asim, Dad. Isardang mo kuman. Simmangpat kayo gaya man nga agama. Nakasaganan ti makan ijalamisaan. Kat siyak man yan tinagluto. Mabisina kan. Intay manganen. Sa anak pa mabisin. Jim? Nasakit ti ulok, Mami. Kaya't kung ti maturog. Anya ti mapaspasama ka ni Jim? Bayaman. Madi ka no tiriknan. Mas daawag. Ta saan na ka inawagan ama pan mangsukon kan kwa na? Si kamat gayam ti inawagan na. Win nga rod. Madila siguro talaga tiriknan. Ala, kan. Umunatan amangan. Narigat ko aliklikan ni Stella, Mr. Lonely. Taklo na. Natnagan tiriknak kenkwana. Tuy pagayam mo, rigor. Rigor pagayam ko, liklika mo ni Stella. Tadaan ka ni ti asawa. Ti pannakirelasyon mo iti sabali kat dakas ti epekto na iti pamilyam. Laglagi pa, akapat gan pailaeng ti panagbalin mo anapudno iti asawam. Kan mapagtalinaed ti respeto iti pamilyam. Bueno papagayam, ingkan nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a rigor, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.